Jeftino i pouzdano kupite dresove i sportsku opremu vašeg omiljenog kluba samo na stranici FYY Sports, a link se nalazi u opisu. Krećemo svi u novi radni tjedan, u nove pobjede nakon sinoćnjeg Super kupa Španjolske, koji se zapravo uopće i nije igrao u Španjolskoj, što je veliki kiks, ali smo doživjeli hat-trick Viniciusa Juniora i bilo je apsolutno prezanimljivo. Zato danas na repertoaru imamo kompilaciju nogometnih zvijezda koje su osramotili jedni druge, tako da ovo će biti interesantno u posljednje vrijeme. Za 2024. godinu viđali smo već nekih zanimljivih driblinga i svega, što će vjerojatno završiti u samoj kompilaciji koja traje 15 minuta, tako da idemo brzinski na sami video da vidimo koje su to nogometne zvijezde osramotili druge nogometne zvijezde, šta se sve izdešavalo, da sve sumiramo, krećemo na kompilaciju. Vi razvalite like, dole se pretplatite jednim klikom potpuno besplatno na kanal i opalite zvonce kako biste dobili obavijest čim izađe novi video. Krećemo sa kompilacijom nogometne zvijezde, sramote jedne druge i volim kad mi ovako piše ko je ko, a ne da ja, brate, opalim ime nekog igrača i prospem se pred svima. Kubo protiv Intera. Kubo naravno igra u Sociedadu, ovo je nešto malo od prošle godine, a imamo Garnača koji je sjajan, sve bolji i bolji Garnačo. Jučer smo isto imali Derby United Tottenham, 2-2 je završilo, izuzetno zanimljiva utakmica. A ovdje Brahim Diaz unistio Hermosa, nismo vidjeli šta se desilo na kraju, nisam stigao gledati tu utakmicu, ali Musiala definitivno ovdje razvalio Daloa. Da vidimo Koulibaly, fino se snašao protiv najopasnijeg napadača Saudijske Arabije, to jest Saudijske Arabijske lige. Idemo sada, Chukwueze, odličan protiv Dortmunda, je gađa dalji kut nakon što se provuku između dvojice. Samuel Chukwueze, maestro, zaista sve bolji i bolji, čak i u našoj karijeri. Da vidimo, ovdje je Bernardo Silva presjekao loptu, a onda okrenuo Salaha u potpunosti i proslijedio palac za kontru. Sada Trippier kroz noge Garnaču, izuzetno se snašao iskusni Trippier. Da vidimo Chiesu ovdje, zalomio Zamba, zalomio Di Lorenza. Chiesa također ušao u finu formu. Ovdje je Isco čak dobio i po nogama na kraju. Točnije njegov suigrač, dobro se snašao. I Vobi, Trend sve bolji defanzivno, moram ga pohvaliti, ali bome ga je ovdje, znači moram ovo pogledati još jednom kako ga je i Vobi razvalio ko mladog majmuna. A Zule, brat, sa ovom intervencijom koja će se dugo pamtit. Idemo da vidimo, Griezmann razvalio i Modrića i Rüdigera i zabio gol slabijom desnom nogom Antoine. Sjajna forma njegova ove sezone. Olise, kakva kontrola. Olise, strašan talent i oni Eberechi Jeze, a Anthony ovdje kroz noge Kim Min Jajevu bratu. Mada Anthony zaista ništa specijalno. S druge strane Alex Telles se može pohvaliti, jedan od rijetkih zapravo koji se može pohvaliti da je ovako obrukao Kantea. Kvaratskhelia za reprezentaciju, sjajan. Da vidimo Budimira, Fasovo je Araujo i sinoć crveni karton. Da vidimo sada Poulsen, kakav potez Poulsena, Schlotterbeck otišao po ćevape u Sarajevo, a Poulsen se vratio za Čelebiće i neđe su se našli između konjica gdje je Poulsen zabio gol. Zergova protiv Barkole, Ugartea i Lukasa. Gledamo taj slalom. Fantastično. A sada Declan Rice, kakva akceleracija,
koliko je terena osvojio. Sada Jansen, fin potez, a onda je nanizao i McTominaya koji je tu došao u naletu. Jučer je McTominay promašio jednu jako dobru šansu. Odegar jako fino. Mitoma dribla, ali bome evo i 2 puta Fasovo u ovoj kompilaciji. A vidimo sad, pritisak Kolomuanija koji Mavropanos rješava bez nekih velikih poteškoća. Odličan start ovdje, onda Haaland ponovo ne uspijeva zabiti Dibu, odnosno Emiliano Martinez 2 puta brani sjajno, a Vini je sinoć razvalio Barcu. Prvi gol, fantastičan pas Bellingama, odlična kretnja Vinija. Obilazi golmana u kojoj 8. i 9. minuti već zabija brzi pogorak Vini i Siu je odradio. A evo mu svoj igrača. Lobotki je onako ležerno proguro to kroz noge i nastavio dalje. Bez nekih većih poteškoća. Bellingham fantastičan na bome. Real Madrid nakon što se vratio Vini, gore. Inače, u međuvremenu Vlahović je fasovo jedne none od Kvaradone, a dobra i ko nije. Da vidimo, leva sjajno. Ovaj Hermoso za sada se nije proslavio u ovoj kompilaciji. 2-3 puta već je fasovo, a Niklas Jackson ovdje protiv Maguirea. Čini mi se da uopće nije sviran faul. A realno ovo i nije faul. Nedovoljno jak kontakt je bio. Capu, Etienne, izuzetno fino. Pravio je start cross, onda fasovo kroz noge, a Palinja je čovjek koji mislim ima najviše startova objedljiva u Premier Ligi. Baš pravi, oni zadnji vezni, često dobija i žute i crvene, ali ovako kad potrfi dobar start, to je to. A da vidimo Oblak u trku, brži je Brahim Diaz i Diaz će to pospremiti u praznu mrežu. Brži je bio od cijele obrane koja se vraćala da pokrije, ali nisu stigli. Brahim Diaz i Real izgleda sve opasniji još ako im dođe Mbappe, bože pomozi. Idemo, evo ga upravo sad Mbappe, izbacio je tu Fabiana Schera bez nekih velikih problema. A evo Dokua protiv McAllistera. Puno brži Doku, mislim, malo je igrača zaista koji su tako eksplozivni kao on. Tako da, jako lijepo broja ovdje, Bruno Guimaraes na dupetu završio, a Bruno Fernandes bez problema okrenuo Caicedo, koji je plaćen koliko, ono već 130 milki, ne znam nija. Da vidimo Jozu Pereza, uvijek je bio driblera Jose Perez, čak i u danima njuke. I to one lošije njuke prije novih vlasnika, prije svega. Openda uništio ovdje, mora se priznat, Guardiola. Poslao ga lijevo i onda odmah pucao, zalomio i Luis Openda. Iako je zabio 2 pogotka, nije bilo dovoljno za bodove na Etihadu, ali Anthony Gordon je sjajan. Majstor je zabio strašan gol i protiv Citya je definitivno, znate kako ono, Englezi uvijek precijene svoje igrače, napušu ih ono, ali Anthony Gordon je zaista top igrač. Evo Sanea ovdje, izgledalo je kao da će izgubiti loptu, a onda se brzo snašao, Greenwood prolazi i ponovo je fasovo Hermoso. Šta je sa Hermosom, bratom? Dežurni krivac danas, a Danjuma prolaze između Kulusevskog i Pedra Pora. Kakav potez Danjume. A sada imamo Koulibalija koji pravi slalom. Šta se desilo Koulibaliju? Kad je igrao za Napoli nije znao povest loptu. Ali sada se oslobodio u Saudijskoj Arabiji. Trippier napada i Trippier je baš onako fino sačekao Mbappea. Iskusno. A evo te utakmice pomenute. Zabio je Isak, a onda i Gordon nakon njega. Sjajan gol Isaka, loše postavljanje Walkera, nije dobro pokrio i Aleksandar Isak, baš onako jedan od najboljih trenutno napadača svijeta po meni. Alan Shearer ga isto onako opasno nahvalio. Sve će biti bolji i bolji ako ga
naravno, ozljede zaobiđu Mitoma, brate, u karakterističnom slalomu, iako Brighton dosta pao u formi. Šareni su sad, igrali su jedno vrijeme fantastično. A ovdje, pa dobro, nije baš da je Ramos osramotio Kuba koji je išao u pressing, Ramos se okrenuo. Ali Zergova ponovo, između dvojice, sjajan, kako se provuko ovdje i Renan Lodi i Harit nisu znali šta je snašlo. Raum, fantastično, oni i Xavi Simons kombiniraju kroz noge Kyle Walkeru koji isto tako malo pada u formi, nije više dobar toliko ni u napadu ni u obrani. Son, sjajno, navuko Trippiera, onda brza akceleracija, guno lopto je sjajan pas u peterac, sjajan pas Sona. Ponovo imamo Zergovu brata. Ovdje sada Faso King in Lee. Gledamo situaciju, lagano kroz noge. Sad Zergovu imamo najviše čak. Ali Jesus isto maestro. S tim da nije toliko efikasan ove sezone. Jesus prošle je bio bolji. Ali Rodrigo jučer je zabio gol, dva Brazilca po ljevom i desnom krilu za Real, definitivno na duže staze. Real siguran što se tiče krilnih pozicija. Kubo ovdje sada vratio Jose Perezu. Ajde Barkley, kakav slalom Barkleya. Ross Barkley je pucao, mislim da ovo nije završilo u mreži. Nismo vidjeli do kraja, da je bio gol, vjerojatno bi pustili, a ovdje Škrinjar se bacio nekako. Da li je bila ruka, čini mi se da ipak nije na kraju. Muriel sa šmekerskom završnicom protiv Milana. Štikla u suprotni kut, sjajno snalaženje čovjeka koji već dugo sasvim dobro igra na svojoj poziciji. Zaragoza ovdje navuko dvojicu, trojicu, osvojio puno prostora. Dobra kompilacija, Yildiz lomi jednog drugog. Yildiz, nismo vidjeli do kraja akciju, sada Bailey. Fino, Bailey na kraju ipak vratio loptu nazad. Atraktivno, ali nije osvojio prostor, nije napravio ništa konkretno u napadu u toj situaciji. Fino, Ricard ovdje izbjegao Bellingema koji je uletio u prazno. Ništa se pretjerano nije dogodilo, ali onako atraktivno izgleda. Silas dobar, Hummels definitivno prošao dalje, a sad imamo Curtisa Jonesa i njegov prodor, par igrača je na nizu i na kraju bez greške pospremio loptu iza leđa Areole i pobjeda Liverpoola. Izbačen je West Ham u kupu, opet imamo Žergovu i uspio je spasiti loptu. Gledamo ovdje, nije prošla lopta, ponovo je Lodi fasovo, ponovo je Sané isto odradio dobar posao protiv Wolfa. Kakav potez, sjajno. Onana ovdje okrenuo Nunjeza. Hrabro bome. S obzirom na sigurnost Onane, to jest njegovu nesigurnost, a Timber toliko smooth je ovo izgledalo predivno. Da vidimo sada, Adeyemi jako lijepo, opa, odoše i Reinders i Calabria. Karim Adeyemi, fantastičan, još malo da popravi završnicu i bit će odlično, a McAllister pokazuje da je i protiv najsnažnijih igrača lige sasvim kompetentan, kao što je to recimo Palinja, Salah, lomi Zinchenka, lomi sve u bliži kut, zabija fantastičan gol Mo Salah u toj opasnoj utakmici protiv Arsenala. Ponovo će se Liverpool susret s njima jako brzo, a mladi Brazilac ovdje lomi onog iskusnog starijeg, to jest najstarijeg čak Brazilca u Premier Ligi. Ale zalomio Šera, uništio ga, onda malo izgubio ravnotežu, nismo vidjeli do kraja ovu akciju. Ali ovaj rad noga Lea je meni impresivan. Kako fino Odegaard između Ben Rame i Pakete. Rafinha, lijepo Rafinha.
Nisu ga smjeli dirat, bio bi penal, sjajno Rafinha, ali njegova završnica je izuzetno loša. Ali Rodrigo se snašao na kraju. Jako fino zalomio Jimeneza koji je pao u blok. Na kraju loše puco. Ali evo Son protiv Trippiera. Opa. Ponovo ista kombinacija na istoj utakmici. Lomi Son. Trippiera. A Brahim Diaz pokazuje znanje. Brahim Diaz pokazuje znanje. Strašan tehničar. Okrenuo je za Bangisu ko od šale, a Ocampos isto dobar ovdje. Ovi stoperi su se propisno obrukali iz Atletico Madrida ovu kompilaciju. Sjajan Martinelli. Dunk. Lagano to propustio kroz noge. A Bellingham i dalje fantastičan. Ne posustaje Jude. Da vidimo Megina. Lagan Megin, nažalost nije bio gol. Ali ovaj čovjek je strašan radnik na terenu. Falilo mu je malo sreće, a Palinja zaustavlja Kurusa, onda krade loptu i Součeku. I to je Palinja. Klasični zadnji veznik koji se vjerojatno neće još dugo zadržati u Fulamu. A da vidimo sada Gordon. To je onaj gol, Gordon, mala mrežica. I njegov Isakov gol, jako slični, ali u obe situacije strašna tehnika šuta za kraj ove kompilacije, ljudi moji, koja je bila sjajna. Hvala što ste gledali video do kraja, da ste uživali, to su bile te najbolje akcije, najbolji golovi, ali i najbolji potezi nogometnih zvijezda kojima su sramotili druge. Hvala što ste gledali video, like, share, subscribe i šta vam kaže, not for be happy and sport fakey.